Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda muri rusange. Itangazo ni irya nesa. Nesa irashimira abarezi muri rusange kuba baritwaye neza mu mwaka wa 2025, ibashishikariza cyangwa ibashimira kuba barakoze akazi kabo nk'uko bikwiye, ndetse bazakomerezeho n'uriya mwaka wa 2026 nabwo bazabikore nk'uko babikoze. Bakoze neza, batsindishije abana benshi, abana bo mu byiciro bitandukanye. Ibyo byiciro ni ibyiciro bitatu, ariko turahera ku cyiciro cy'amashuri matonya kuva za garidiyeni kugeza za pirimeri kugeza za segonderi ndetse no kugera kuri za kaminuza. Ariko kaminuza yo ntago irakora ikizamini cya leta, ubu ngubu nibwo ibirimo kugira ngo nabo bakore ikizamini, amanota yabo azasohoke. Turahera mu mapirimeri. Abarezi muri rusange batsindishije abanyeshuri mu bigo bitandukanye cyangwa mu byiciro bitandukanye kuva mu wa mbere pirimeri kugera mu wa gatandatu pirimeri. Ni ukuvuga ngo batsindishije abana benshi bagize amanota ahagije, no kuva mu wa mbere segonderi kugera mu wa mbere mu wa gatandatu segonderi nabwo batsindishije abanyeshuri benshi bategereje kujya muri kaminuza mu mwaka wa 2026. Aba banyeshuri bazajyanwa mu makaminuza atandukanye y'igihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe twebwe nk'abanyamakuru ba Kidasamura Movie baba bagiye gushaka ano makuru. Ni mu gihe abanyeshuri batsinze bari mu bigo bitandukanye cyangwa bahurije hamwe kugira ngo basangire agaceri keza, akamayonezi, agasarade n'inyama ndetse n'agafanta k'agasitoro cyangwa agapayinapo nk'uko muri kubibona hano kuri kamera zanyu. Aba banyeshuri bicajwe ahantu hamwe nk'uko mubareba gutya, batsinze cyangwa batsinze ibizamini. Aba ni abanyeshuri batonya baba bateranyirijwe hamwe kugira ngo bashimishwe. Nk'uko mubibona barimo bariyakira, nk'uko mubibona barimo bararya umuceri, akamayonezi, agasarade ndetse n'inyama, agafata biterwa n'ako ushaka. Harimo abafite agapayinapo, agasitoro, aka oranje, agakoka n'ibindi bitandukanye. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kuyibagezaho. Nitworinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi bazi kuzana rya Kidasamura Movie. Ariko niba ari bwo bwa mbere ukigera kuno muyoboro wa Kidasamura Movie, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ndetse biravurwa yuko amatike agiye kwiyongera cyangwa amatike ari kugomeza kubura kubera yuko abanyeshuri bari gutaha bajya mu ngo zabo aho baturuka. Ni mu gihe amatike bari kuvuga yuko ari kubura, imodoka zabaye nkeya. Ariko murabizi yuko imodoka zaraje bazanye n'imodoka z'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo zizajye zibafasha, arizo zitwa amakebiyesi. Nk'uko bisanzwe ntago imodoka ziri buze kubura nk'uko bivurwa, ariko ego ziraza kugeraho zuzure mu gihe abanyeshuri baba bari gutaha ari benshi. Ariko muri rusange ni mu gihe abanyeshuri bo mu ntara baba bari hariya kuri Pele Stadium ariho bategera. Nk'urugero abanyeshuri bajya za Rusizi, za Nyamagabe, amakebiyesi yabo abarimo hariya, nako abari hariya kuri Pele Stadium hariya i Nyamirambo. Mutaza kuyoba mujya muri gare Nyabugogo, niho amakebiyesi aba aparitse. Ni ukuvuga ngo ari amakebiyesi aba ari gutwara abanyeshuri, abagenzi muri rusange baba bari mu bice bya Nyabugogo kugira ngo nabo babashe kugezwa mu nce bagiyemo zigiye zitandukanye. Iyi ni incamake rero, reka tubaramburire amakuru mu buryo burambuye. Neza yatangaje yuko abarezi muri rusange bakoze akazi kabo neza, ikomeje kubashimira ku bwitange, ku bufatanye n'ubumenyi bahaye abana batonya, harimo abo mu binyoni. Mu binyoni aribo turiya twana dutonya tuba twiga, tuba turi guhera kuri A B C D, nyine turi kwiga inyuguti muri rusange kugira ngo bazamure ubumenyi bwabo kugera mu mwaka wa gatanu, uvuye mu wa mbere pirimeri kugera mu wa gatanu pirimeri ukajya mu wa gatandatu. Aba bana bitwaye neza rwose. Ni mu gihe umunyeshuri yatsinze ku manota 99%. Urumva ko aba bana batsinze banabyumvishe neza. Ni mu gihe abanyarwanda muri rusange bakomeza gushimira guverinoma y'u Rwanda kuko ibatekerezaho ikabakorera ibyiza. Ni mu gihe aya makuru tuyakesha Kidasamura Movie ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye biba byanditse kwa ano makuru, kandi tuba dufite abambasaderi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda baduhereza amakuru. Ndetse ngewe uyu muntu bashyizemo amajwi n'amashusho abari Kidasamura, ariko umuntu bafashe amashusho ni umunyamakuru cyangwa n'abanyamakuru batandukanye bakorera ishami rya Kidasamura Movie, ariko kazi kabo kabatunze k'umwuga.
ni mu gihe ikigo cy'amazi wasake cyatangaje yuko 99% ndetse abantu bishyura amazi ni bakeya cyane kungana n'abatishyura. Ni mu gihe abantu bishyura amazi neza ku gihe ari bakeya, mu gihe ubwinshi bw'abantu bishyura ari uko hagezemo amezi 2 cyangwa amezi 3 mu gihe bagezwe cyo gufungirwa amazi. Ni mu gihe wasake yatangaje yuko umuntu uzajya utinda kwishyura amazi azajya acibwa amande ndetse akanakupirwa n'amazi. ni ukuvuga ngo abanyarwanda mwishyure amazi ku gihe ndetse mwishyure hakiri kare batarabafungira. Ngewe mwari kuri ngewe mwari muri kumwe mwano makuru nitwa Rinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze kuzina rya Kidasamura Amavi. Mukore subscribe ku Kidasamura Amavi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana ibaho ubuzima buzira umuze, amafaranga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Abarwayi Imana ibahe gukira, abarembye bari mu bitaro murware ubukira, ababuze ibyo kurya Imana ibahe ibyo kurya. Turabakunda cyane.